Gdje ste bre ljudi? Dobrodošli u novu epizodu Agar.pro. Samo kucate Agar.pro i otvorit će vam moj nik, znate uvijek kako je. Danas sam skinuo sebi onaj program za ređivan video, pa će počinjati nekako ko što mi je Senči napravio intro onaj. A ova video. Tako lagao previše. Danas ću snimati bez facecama, zato nisam sam. Ova epizoda će biti 3 minute, neće biti duža. Ali da bi pjesmu metnuo, da vidi ovaj na YouTube, neće mi tam biti, bit će mi copyright. Agar.pro imate vam, evo server koliko hoćete, fa 13, fa 1, toliko ima. Ovi koji su me gledali bogat, nek me subscribe-uju, lajkuju video. Već imam 15 subscribe-a na ovom starom, a na novom 55. Možda jako imao i više, nisam gledao. Evo vidjet ću. Previše lagano i kad snimam. To je to ljudi za ovu epizodu, ćao.